So people, Johny here again. Ngasi se muk sunrise fashion da muk laksare. Ai se muk football tournament adu da me am to bagi muk chinna blog kya namudre baga. Ado handakti muk hogjarage blog ano no me am thakacharage hazik paring chana namdajarage ko aduga hojiki oina fashion sunrise fashion store kogi porongpat JNMS lambi dura leibado ko mamang de video me am hapchagrabani stock ano bola summer collection me am lai ko adu muk kogi dai yengajarke mathang putang ado like subscribe tokshin biramo aduga hogjarage sunrise fashion store ko seasoni store je swaina laibani ko ado mafam sina sige porongpat ki JNMS lambi duni ko lane number 5 ta lakpiro Leikai Ankali road ni sige asuna kan Leikai community hall lere sidagi haga kraka si JNMS ki campus tuni ko asuna kan JNMS kurai cha ki begina bido main road makta dani lei se legend biro okay moi gi se inong no lakpa kogi stock ko sige summer pant ko sige se brandi sige brand chini ko sige se 599 ko check kisi amna nawa amna kenole am lai yu ni amna maming chat ki bani ko sile ko cotton pen ni linen lojiba linen pen ni ko linen pen ni ado sige se yam color so atop mi lai ko aduga to my authenticity ko manung daga lai se ko ado sige mi am se only 599 rupees la ni ado stock to sida sig lai ko lakh ta ngai stock atani color makhan yam lai ko si color si ju lai re digi kuigi sigumba color si lai digi sigi si ju lai makhan yam lai ko digi si color si lai ai ne uchai du amani khaktani ado sigi me am se adum 599 da lai ni ko ado lai size makhan yam lai ni ko ado next ta sigi keno me am se hapen me am se hapen sing se hana 400 yolamani jik 299 rupees loi la ni ko sige me am se lei me am se sigumba lei me am se 299 loi la ni ko cotton ni cotton pen ko hapen si me am se stock me am lei ko se su me am lei or sige linen ni shirt sing se hana 450 500 yolamani ko ado jik na 399 to loi la ni ko summer ni na ko suma me am se lit pati nungai ga do ngak ni ko Yori man, because I am yori. So yori man. Other formal pants me am happy rakudo. Formal pants say has 700 rupees, 800 rupees. Ani katang la ani ko. Adum brand yidi me am yo bani sigi se hana di mamang ki video da dikra kena to bani tar katang na lai bani. Ado loina clearance sale music sunrise fashion store da sig lai me am se ko. Ado sigi me am se has 700 rupees, 800 rupees ko. Lai la kani ko. Staga lai bo sings. Location भी हो रहा है, clearance sale करना तो रिका, तो इसलिए ले मैं आपसे, अब cargo से हम का सिले रहते हो, अदो सिगी से 700 rupees लाकनी, अदो का कोई सिगी Wrangler brand से सिर्फ 800 लाकनी का, सिग कक्तने 800 लाक दो इसे अदो का आती थी 700 लाकनी का, camo दूस ले रहे हैं, शुम्बा color दूस ले रहे हैं, अदो का dark grey दूस ले रहे हैं, का, देखिए शुम्बा brand is this lay post out ka or sigi me am sida 700 rupees lakani amandi dum honge ko me am or sigi se location bi horo ado akoi linen ne the cotton gi shirts me am ko formal casual ani mak lai ko linen gum or gana 399 lakani ko ado ka cotton gum basina 499 lakani so me am siko koi neru kat ka dum yori so me am siko adagi shirt ta shuma ka sidum yori ka magi brand ka suma men adagi brand si yori ka suma men si lai re ad legend biro ka discount me am lai re ka ai no chai ji khar ka to ni ka me am di lai this me am lai ka t-shirts ong lak ke t-shirt anu lak ko po ne or sigi se 199 rupees lak ni ka brand di sile suma men Silere, so 199 rupees ka akni ko. Sold this like this is 199 rupees ka akni.
ꯁꯝꯃꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯕ ꯐꯤ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯐꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯨꯛꯂꯤꯟꯒꯥꯏ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 199 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯄꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ 199 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ 199 ngakani ko basketball gi shorts ngakani aduga football jersey su hangbirakpodo ko si Portugal gi ko CR7 gi ko laire sigi is only 199 rupees ngakani XL size ni ko adu S gi horaga XL size paw lakani ko si FIFA World Cup ki jersey ni adu sida su mem lai ko Messi gi su laire ko si mo mem se 199 rupees kakten ko laire di Al Nassr lisu laire ko degi si su laire ko degi Brazil gi shirt su lai ko Germany gi shirt lai ko degi si su laire ko degi si su laire ko apet display to do charak ke wani ko si 199 rupees kaktini dry fit ni phi pai ko aduka Gymx ki original akhoi gi merchandise la ko sida keno da akhoi fashion keno akhoi gi Sunrise Fashion Store Gymx original ni ma MRP yor ko loi lakani ko adu sigi se price se adu MRP dagi discount di dum khara ta gani hai adu chap chabi diri hajik ngasi di yor ka ngari mani na price se percentage kya ta doino hai do moi keno dagi dealer dagi moi confirm ta na dri hai ba ko ado leidi leire ko posta wa Gymx original ko koi gym gi sanana ko compression shirt dagi koi gi normal cotton ko dagi koi gi sumba pullover gumba sumba myam leire original ngakni usi copy mong na te ko direct original keno lokthokuni koi gi Gymx ki sida koi franchise lokthara to buni hai tare ko sigi se shirt Gymx ki ko koi short manung da koi tights ke yawdo adu duni la ise adu sigum basing se adum price ki di sida di hajara roye kagino di koi ju mokoi gi se shop ta percentage to moi kya pi do no do have confirm ta adri hai ko adu MRP lo yaw bang tane si ngam se sigum man se leire ko adu lakta ngai ba pot oi bagi hoina namjara kani ko ron Gymx ki koi gi workout kum to ko pagi pagi clothing pambiragadi si Sunrise Fashion na lengin biro adagi t-shirt so home pambiragadi 199 rupees ta dum lak biro si lo leire ko si brand se ko si mem se ko the True Religion ge ori se si mem se 199 rupees ngak tani ko brand ko style mem se the labor ko si 199 ngak ta within Jack and Jones ke ori ko sumba ko sumba maps 1999 ko sias lo yori ki makada sumi am yori ko si 199 gi por atan si maps FSBN ko Metallica yoi ado ma'am angang masagi khongkok su ma'am le jeans kumba cargo ma'am lai ko ado si original pot oi dini ko $8 ka tharis ado sigo ma'am se 399 rupees lakani ko si leire jeans leire ko adagi suma cargo lai ko ado suma brand ko si suma ma'am se lai si ma'am lo 399 lo lakadi ko ano bala ko po antani yan thok tri ba hai tare ek box kai ba gani video nam jare is ar t-shirt sa hong ba ngang gi le ga di ngang gi pambir ga di silak piro ka sil pacha me ke ang tani t-shirts mems ko sim ba ngang khalak to me am gi su ko am dai pa ja ko dai gi ngang pi mi cha gi su le re cha man ke ang tani sim ba MRP ga le yori tu sti sai de yori ba MRP ga thieli ba ko mems guys MRP da 949 rupees ke yaris adagi sumba da lei myam se si 299 ke loris so myam jul pacha ma khang tani ka
여기 시주자매 그냥 뜨는 거 한강이 티셔츠 맵스 범자기 अतः मैम कैब अनोवा लाइक स्टॉक अनोवा सी मैम से 250 रुपीस का आते हैं का बेवर्ली हिल्स का सिलाई मैम स्टॉक अनोवा आते हैं का HRX के और इस में रिपोर्ट फारे है सी मैम सी से 250 रुपीस वाला आने का हक किसी लॉरी जोड़े है प्रस्ताव NBA की जो Lakers की का HRX की जो सब कोई outdoor की का सब में जोड़े ठीक है 250 रुपीस वाला आने मतलब कैसे लेगा अदिके आर्मलेस कोई जिम गबो सानाबगी खोटपगी को कोई फिटनेस को सानाबगी सुमा मैम ड्राई फिट तो ले सी मैम ओनली 150 रुपीस का ने सिजु लोशन भी और है स्टॉक याम देखो अदो हजे केनो लेजे सनराइज फैशन स्टोर के क्लियरेंस सेल से अब चिना होंगे को से ले मैम सुमा मैम जे ओनली 150 रुपीस का ने साइज XL बाबा ले माल को सुमा मैम से 150 रुपीस को कॉटन दिस लाए ड्राई फिट दिस लाए को सुमा मैम तो मैम जीन्स मैम हम ले रहे को जीन्स से अमनी से मुझे क्या 800 तक ना 1000 रुपीस बहुत लाकनी को सुबह डिवाइस की यार इस को सुबह मैम स्लिम फिट नहीं डिवाइस की को सुबह ले कलर शेड्स को मुझे क्या सुबह मैम ले को साइज 38 नहीं को अदगी कलर तो पता सुबह डेनिम ब्लैक था सुबह का Sumulay dagi Sumulay ka brand am to mana de ko ma'am brand makal ngakani ko aina sumu chare ise 800 tagina 1000 rupees pawa ka Sumulay makal yam jeans ki di brand yam ko adu adagi suma shorts no wala ko ni box am ta kai thok tri ko suma ko gi cargo ko suma ma'am shorts se 399 रुपीस लागने फी दी कुपा मा मैम सी फी का जोने फी से कुपा ने तो मैं इसे देखा कि लोग के यार इसे का शेट पर दिपता नुमानी सी किसी सो मैम से 399 लागने का के मोडस ले का लगी सी की कलर्स तो ले मकल कलर में हम ले का सी ले लगी सी कलर्स तो लाए का सिमुला है 399 का तो ले लाने का पीडियम पे का ब्रांड से तो ले अदो किसी की बर्बेरी की ट्रंक्स सूप में हम ले का सी से बर्बेरी की अदो सी से 3 पीस की सेट लाकनी का 3 पीस लाकने 3 पीस की दा कोई 399 रुपीस लाक देने का सी कलर सी का पति लेंगे हम ना तो सी मैम से अदुगा कलर से मगल है से 3 सेट्स लाकनी सेट होम दुदा कोई 399 रुपीस लाकनी को कलर दे होम को ने लाइस अदु मैम सी की ट्रंक्स में को बर्बेरी लॉबी और यार पोस्टा है होम ता अदुगा जैक एंड जोन्स की कोई केनो ले को पेंट सुमा पेंट ले को कैजुअल पेंट साइड ता सुमा मैम ले सिगुम मैम ले को सी से 700 रुपीस लाकनी अदुगा सिगी सुंबा मैम से ना 500 रुपीस लाकनी को सिदे सुमे मैम ले को लोबी रो ले मचू तो पुचू मैम ले अदुगा सी के वेट्स ले को सुमा मैम से सी 150 रुपीस लाकनी को मैम से अदुगा सिगी कनो मैम से को अखोगी कलर टी-शर्ट्स मैम से सिमा मैम से 350 का 450 का लाकनी को सिमा पेट्रोल थारिबा ब्रांड से ना 350 लाकनी को सिमा मैम से तो 350 450 का प्राइस सॉरी 350 का 400 का
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣꯂꯔ ꯇꯤ ꯁꯔꯠ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯂꯤꯚꯔꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 350 400 ꯀꯣ ꯀꯄꯥꯒ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤ ꯁꯔꯠ ꯑꯥꯝꯂꯦꯁꯀꯤꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ 150 ꯔꯨꯄꯤꯁꯅꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤ ꯁꯔꯠꯇꯒꯤ ꯀꯛꯄꯗꯣ ꯁꯥꯏꯖꯇꯤ ꯗꯕꯜ XLꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯀꯣ ꯁꯝꯃꯔꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯗ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯁ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯟꯔꯥꯏꯖ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯎꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯁꯦꯜꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯉꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 6:37 ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯟꯗꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯐꯖꯕ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯐꯖꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ